Israyeli uthi maye unyoko akelibhubesikadi emkhathini walamanye emabhubesi abelala phansi emkhathini wemabhubesi lamancane afuye emagobodlwane akhe wakhulisa lelinye lamagobodlwane akhe lakhula labalibhubesi lenemali lafunza nalo kudladlabula tinyamatane litihle lashwabudzela nebani tive vangalo laqungela emzimbeni wakhe dalidvonsa ngetindweba alimikisa eGibhithe lathi lelibhubesikadi nalibona lithemba lalo lingafezeki nelithemba lalo seliphelile lathatha lelinye lamazinyane alo lalenda labalibhubesi lesemali lajangaza emkhathini wamabhubesi ngoba phela lilibhubesi nelicinile lafunza kudladlabula tinyamatane lakhona nekushwabudzela abantu labhidlita tinqaba tabo labhubhisa nemadolobha abo live kanye nalabo labakhile kulo betfuka batfuthumela ngenxa yokubhavumula kwalo tive tasetiyalihlasela leto letisemaveni lakhelene nato talethiya ngekwendlala lugibelwano lavele labanjwa emgodini wato dalidvonsa ngetindweba dalifaka ehhokweni dasetimikisa enkosini yaseBhabhiloni dalivalela ejele ngako akuzange kuphindze kuvakale kubhavumula kwalo inzabe idakaliswa. Hallelujah. Baba mlangeni lomncane sibusisele izwi lenkosi. Hallelujah. Kuze nje ningalahleki bazalwane because of mangelo la ukuzofundana. Still uNkulunkulu still umisele ndzaba yokuthi libandla lakhe. Hallelujah. Amen. Alibuyele endlela lakhe wakho. Nkosi yasoleni Moses. Amen. Angathi uNkulunkulu waye bazalwane. Nakwebhukele ndlule lamandla ekwekuthi lithole lakho lishabalalise umthetho waNkulunkulu kuwe. It's so powerful. Ngoba dingo na Israel. Amen. Lento nangilalela lesemon ngibukela ukuthi kunemuntu lo watholakala emkhathalisini waIsrael naNkulunkulu. Amen. Phakathi kwalomshikashika kwavuka kufuna kwaIsrael kwase kusaphatha umthetho waNkulunkulu nokonza Israel. Ngayalobo ngimile abasabane ngithandaza umoya wami ngizendla ngathi kahle kahle kumele kweleke uNkulunkulu wasuveta lamagama ukuthi hamba ukhulume naye wonke lo wathi ukuthi uIsrael kuthi silom sisesela akakaphephi silom just akakabuyi ulanza ibandla lakhe njengoba kukhulunywa ngerapture asikaphephi noma singase sinjina sikana sekubemnanzi but yona lokunjina sikadamasi noma singaba netiphiko baqele njengokukhuluma epulpit sikhulume kufohloke abantu asalo noma kunjani kodwa sikaphephi into ledependa ukuthi vele mbamba umuye Israel waNkulunkulu
noma ngawusukela. Hallelujah. Uma ungiswele ngoNkulunkulu ngiqinisile basawami kula masebolo onke since nakufayite up to where we are today kule timo letawukanti ungasafanani because ayikho lesilanza ngoba silwakulanza kukhuluma kwaNkulunkulu kudekithi mama ufunza lenza ba yemithetho iBhayibheli ithi uNkulunkulu watshela Moses wathi akakhuphuke eTekuyeni akafika wase umniketa lithi Bhayibheli noma kamniketa nomtijobhile but kahle kahle ngitela etheni wathi uNkulunkulu Moses ndawukhuluma wena bese uyabhala wathi njengoba ubhala you are nothing kulento loyibhalayo but when uyayithatha uyibikise kanje lentendele lona. That's why ngebakabuya sekabona lento lethembe Israel ku absent in Jesus baNkulunkulu kubo basebathanda ngoba basebakangekho uNkulunkulu kuwe ucreator noma ngayini engajabulisa umphefumulo wakho. Lithi dawa dafa wakujima my father besikhathi tiwa kwayena besengaphathanga yiko nakafika kubo akasakhulumi nato ukhuluma neno lekamnelisa kuthi kwatsheli jambo owesekele bonke aqala the same God because wakhe Israel wakhe Moses kuthi uthethe kangakanani nelithole it's nothing people ngemandla umthetho wakho kuneqhaso kwakho usubona ukuthi kanti boneli sakeke wena ngitibada tibhebhe khuphuke nathi utela toki sona na useka lutho kodwa mina tshela ngoba athi uprofethi lekabhala athi lethi khathi tokugcina uNkulunkulu utawuvusa isali yakhe. Haleluya. Uthi umthetho wakhe utawube suyawuloba edibhebhe edinhlithini udala. You see? Kuthi ukukhuluma kaNkulunkulu kubalulekile kuwo. Nometha kuhedla kangaka. Bathi kodwa uqonzelela Israel wakhe. Uthi lelo bandlalelo, uthi leke liqhubutele umuntu uthi nelilandzeleke. Uthi vele khuthude umuntu ukuthi yakholwa inkosi. Uthi ngoba mina ngobe tinhlitweni ta. Kuthi mina ngiNkulunkulu. Weyama. Nometha Sathane akavusa endleleni kodwa lelo Matthew. Kuphola phikani. Some haters. The soul that is the church of the living God. My God. My God. No, ulufa basabane noma selfenwe. Sithubuzelela ishi. Uyifilithi kuyinkosi. Yesu. Yesu. What's
wathi vusa isali Nkosi. Vusa isali Nkosi. Vusa isali. These days, ibandla lisenkingeni. Njengoba abaprofethi baphumile basaka la abagana. Lisenkingeni. Babodwa nabathi udawuphumelela. Babodwa nabathi nangakalali nawe ngokubona lutho. Babodwa nabathi hayi COVID ibhokile. Bathi thina nabanoche. I don't know what number. I put it about some nearby. So, just the time about what you don't give up. We ask you to see a dwelling Basala. Sitting a dwell Musa, Wangulu. Oh, my horse, Coca, it's listening. Maybe. Le ngathi mangibona ukuthi umuntu wehlule. Ngasengithi. Haleluya. Ngleyo ndvodza ayibelekwayo umngane. Uthi sizathu sami. Ngangifuna ukuthi bantu badalane bantu bagcwalise umhlaba. The last word bawumuntu. Alabe magama lo kala kwethu basala kude mandla baphipho lene mandla kuNkulunkulu kahle kahle bela yisho manje bakhathi bekasho ukuthi ni konke salwa kube nemandla basalwa mama ngalisho ukuthi amazwe basabuthi lesikhathi inkonxala lomuntu umbone nje ukuthi ukhala mbuthi uthi bona umuntu nakatele umfana uthi nakamtele lo mfana amncane engaka. Haleluya. Amncane lo mfana angaka. Nkosi yazilimbusisa. Amte. Haleluya. Amen. Jana lo mama utele lo mfana. Haleluya. Amncane ngaka. Lo mfana kathi uthi kubuhlungu kuphi? Akati ukuthi ulaphile. Akabati kusho ukuthi ngebuthongo. Uthi kophamile njena uNkulunkulu. Ngiyadala ngalo mfana. Ela umntwana wakhe angaboni khona lo mfana mina njena uNkulunkulu ngiyabona. Uthi nakanga. Hey Jesu. Kuthi njengoba ngaba lo bazalwane. Ubudibhadi. Uma sikhuluma kahle lo practical. Ngimthatha lo mfuna ngimbekela sikhukhuze. Lapho ethi ngonya makho. Mshiye yedwa. Ungabuya the following day ufona nje. Ngoba ude. Usenkulunkulu nitalana nansi. Haleluya. Angibona. Uthi umhlaba ngqo. Mina ke into Jesus. Into le bese yaqala. Ngibese ngiqhaba bazalwane ukuthi lo mfana bakakhulu abenini. Haleluya. Amen. Akafiki lesigaba lesi. Lesikhatha khasa ne? Hayi Father my God. Haleluya. Uva lo nina. Athi dede. Mbuka mkhulu. Athi dede. Athi was. Kude. Kamshana ko. Lesikhathi kutakuye. Yena uhamba reverse. Gonna come forward. The step here that ahamba right. Gonna come at the side. But no man ufundisa lo mntwana. Kuhamba. Hallelujah. Wasele kuthiwa le uma lo mntwana afunza bahamba ufunza ngenxa yeskin samalo wakhe noma ngesemzalo wakhe akamanayo uthi uma lo mzali bekanahlala nabi khona
empilweni yalo mfana. Lo mfana bekangekwazi kwa. Ngoba engakabone umuntu ukuthi uyahamba. Wathi njengoba umhlaba ubona ukhuthele ngaka kunema marathon runners and everything kuthi kunamake lo wadlala irole. Jesus yakufundisa umntwana uhamba. Asengithi nongoze angivisise kahle ngoba mina ngiyadibukela kulwane kakhulu. Why imphala mayidala lizingane lemphala masiyana lezingane liyasukuma ligijima usalibona kahle bolibuka ithi alidala lemphala seyaguquka yalikhotha. That is a concern ngale mphala emphameni. Lesikhathi idala ithi kune sign leliyendabo lekhomba ukuthi la likhona khona isenqophelo. Hallelujah. Uthi within a minute that's it. Ngakatha ukukhotha lesukuma. Uthi lemphala step number 1 ithatha step high. Bese yena. So bona lo mfana uyalandzela. Because impilo yakhe yonke kumele ibe la. But kumele mphala ngeke ibe khona empilweni yalo mfana. Bekangahlala titha zimthole emgolo. Yasensikela noma lini? Yinye intfo lebeseyiyendeka. Hallelujah. Umuntu nasekafunze ukuhamba sisu. Umthola sekagijima. Kanti kugijima akafundziswa. Naseke liyabuta ukuthi manje kugijinywa njani? Wathi ngenxa yokukhula kwakhe kunezinto letidevelopa ngenxa yesiphiwo lesikuye laphiwe sona. Uthi noma it's a sign lekhomba ukuthi liyahlupha likhomba lelinganiseki. Ngoba nalifike enkosini bese kudevelopa tinto kulo ngemandla eligugu lapho. Hallelujah. Bese kwakufunda isiholela ngathi mangifakele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asemandla ukuthi ubikhosi ayisinikanga leskills sokufundisana phana masigijima ngoba masakubona kuphi kanti inkosi ngoba ibe nemusa isendele lokho afuna ukuthi namhlanje ngotshela libali ukuthi lo mzekelo selokhuluma ngawo nikhuluma ngemzekelo sokutalwa ngokwenyama. Uthi kenyalo uthi Jesu hambani ushumele evangeli lembuso etifeni uthi laba phendukako babhajatisha angithi bese bahlaliswa phansi bafundiswa ukuqhathuka. Yes. Hallelujah. Uthi bese bafundiswa ukugcina lokugcina konke kokophethe ukuqhathuka kuhamba kwasenkosini. Jesu ngoba qhubeka bahamba kuhambeka kunetinto letidevelopa letingakahlanyelwa kulo letimilela ngenxa yokukhona wena. Hallelujah. Uyingithalile kaze naye kokophethe. Ngilo Jesu athi ningabi bafundisi nonke. Hayi ngoba bafundisa kufuneki. Sisahamba kanti. Usukamhla lokuzisa. Ningabi bafundisi? Hayi ukuthi akufuneki bafundisi. Ngoba iBhayibheli siniqaphele ndawukelisa ini? Lithi lokuzisa yini? Kulahlwa. Ebazona akuyathi lenzalo. Wona ufuna bafundisi nesini. Qhubekani bafundisi kodwa ningabi bafundisi. It's a sermon, nakubuda bamakhathi sermon ofana kade. Because sekubonile ukuthi ungathi yasweleka, ningabe mfundisi no. So takubutwa why la dinwe kutonga le sekune kubra sibafundisi? So. Ngoba inkinga yethu silala sifuna ukulala. Jesus. Siyafuna inkosi ikhulume ngithi kodwa sifuna ukulala. Ubuka wenqe ukuthi kwendi ayini. Lokho ukuthi it's inkosi nayikhuluma nabafundi bayo. Ngoba into sihlanyela imbewu nolukhula selokuya kuphi. Bapostoli bathi inkosi nalesiphi
lithi Nkosi yekelani ngoba uyeda umvuni. Haleluya. Kutawusephula ko in other words basona ngithi nebandla uIsrael alithi athi ibandla kulo ngifuna ukukhuluma kulo ngathi akakho ukukhuluma uNkulunkulu welibandla ngoba ibandla lithele kuIsrael sinsekugcineni lathathwa ebabasona lasifuze khona lithi iBhayibheli iveta hlangana ngalo dalithatha dawo lifaka emgodini. Dathi nathi lifaka emgodini lithi dasetiyalibamba netingwegwe dalo according to the word of God. Abamlabi tive dabamba libandla osekukhazini sekukhazini wasona ne. Haleluya. Lama bechawela sifunda khona lithi iBhayibheli kwaba khona ingwenya magazi yaba nemabhubezo onke. Haleluya. Lithi yaphila ngakula mabhubezo ine mabhobhodla emabhubesana. Haleluya. Lithi phakathi kwana mabhubesana yaseyakha. Haleluya. Noma yaseyitraina. Glory to Jesus. Yatraina libhobhodla. Ababhale bathi libhobhodla. Libhubesa encane sabantu. Young lion. Emagogodlwane. Lithi amagogodlwane lesiswati lesizulu. Lithi bazamana. Jesus. Lithi amawulu. Haleluya. Amabhongo emawulu. Lokusho amabhubesi kamanye atrainwa ngulonina wawo onke. Lithi latrainwa laseliyafunza iBhayibheli lisibethela ukuthi laseliqala liba nemandla okukhona libambe ngalona. Dinyamata. Lithi lendlula laselabamba nebantu. Laselabamba nebantu. Hey, Old Testament life. Lithi iBhayibheli basaba. Tive deva ngalo. Tive deva nawo onke but deva na iBhayibheli yakulandzela kahle lithi lakula mabhubesi basaba kwakulethe inhlobo letintsathu temabhubesi. Kwakulethe lelisikade lisekhansi kwamabhubesi. Amen. That's number one. Ekhansi kwamabhubesi stage sesibili labanye amabhubesi. Then the third wasekuba kunamabhomo. Lamabhubesi ladanwa lebhubesi. Lithi-ke phakathi kwabo laselikhipha eliyi-one liba-trained. Glory to Jesus. Lithi-ke naselifundisiwe lithi iBhayibheli laseliyaqala liyabhoma seliyavakala liyabhoma. Lithi-ke tive-ke dasetiyahla umhlangano ba. Lithi-ke iBhayibheli dasetiyalithatha tiyalithiya makhaya dathatha daveta lifaka emgodini dasetiyavala. Amen. Hey bazalwane bafuthi beLibhayibheli lithi kwabalo lasefuthi bona labathile bafaka basebalanza ingwegwe bayalikhipha bona ngaba bafuna ukuthi nanithi lathobela kwenta kwabo emgodini kude dinyamatana emgodini akubhoko noma kubhoko uphelele emgodini kude lokuvakala emgodini niyangiva bashumayela niyangiva msangithi ngisho lapha emgodini ukuthi hayi masalwa uma siyagenesis lithi wafakwa Josefa kwangabi namuntu lomhawela Holy Spirit yalizulu liyatraina. Oh Jesus. Hey bona bangafu tive kithi sibenzile ngayo iBhayibheli sikhuluma forward. Jesus. Athuswe maphupho bakhe. Wafundiswa mfana. Uthi mphuphe sengathi thumo. Uthi nasengibona tenti thumo dia. Samsa sesiye. Lithi babukana bodwa.
ngiqhubekile ngiphuphile ngibona inyama basabele tithi ngikhothame lithi waphefumula Israyeli wathi yangethusa emabhubesi with a lioness konke kuyafana ngithi bathi nasehlasela kuhlasela ophuphile ngoba iplan destroy plan kaNkulunkulu. Haleluya. Mawufunza kahle verse number 4 lithi bathi nabamkhipha wamisa enkosini yaseBhabhele eGibhithe. LeBhayibheli lichaza ukuthi kuthiwa kuyaqedwa. Luckily is trained. Swear trained. Jesus. Uma singa lesigaba sizibaka. Ngivela nalo lephefumela le. Uthi unina wangasaliva libho zelwaliswe. Lithi mase sokhipha lelinye. Wakhipha lelinye kuye. Wakhipha lelinye. Ulothi lakushaywa uthi lana lekushaywa lelo lithi lakela ligele tiveni. Lithi konke abantu bafofo ayingonyama yomndeni kaJob. Lithi basala laphuma lakela lithi mthini sahlangana uthi nangalo. Ongigcina Hallelujah. Now, glory to Jesus. Laba shalafa mkutsi. Na ile ndio ile ya kutusa. Uthi bandela kulikhipha lapho bona ngetadla tabo ngetikwe. Uthi banethwa ngibonga inkosi. Uthi bayana. Oh my God. Enzaweni ya uthi bafike balungisa angathi babhale bathi lapha balungisipho le njenge cash angathi bazalwa balungisipho Lenetha amen basaba lithi balithusa khona uthi balifihla khona uthi sizathu kuze Israyeli angasemva lutho ukubhonga kwabo. Haleluya. Sisethakaza ngilani bandla libhaje khona bathi ngiyamthatha Jesu. IBhayibheli lithi bathi baqedzile bavula idwala shibonyanga ngine yomndeni kaJuda. Haleluya. Lithi bathi baqedzile lithi bavula idwala lithi wathathwa wafakwa khona lithi kwalethwa lithi kuthi basebeyayana wathi kuvakele kubhonga kwabo lesaphi wathi masinya kungenzeka bafile batolonjonja bese lenza Israyeli isinethe ukuthi phele bese yavuka ngekhaya base asho nasoja wathi liphana iSamuel ngoba kuyenzeka bantshontshe yanabazi kuthi wasela kwabafileyo wasela kwabafile. Haleluya. Lithi Bhayibheli ngosuku lwesithathu kwabonakala abafana khona besulazula eJerusalem bazajole ingobile inyama yomndeni kaJuda. Haleluya. Ngobile Nina as church of this generation is thinking coming. I-church yeba senses yeba hlonga tikhathi iyakushayina
esiveni sa-Israyeli. Uma ubona ibandla lingaluseki ikukhetsha. Uma likhishwa khetsha nami likhishwa abanikade abantu bami bathi khama uJesu lo wathi kubafundi naka babethu wathi wonzani ngiyonifundzisa kuba bantobi kanti namuhla sesibikwa dive sisibuya ngidawukwenda umpostoli instant yokuthi kuvakala kubhonga kwengonyama yomndeni kaJuda kuvakala impumula mthiyane because ubuye lokutaka anointed ngoba dive timelene na-Israyeli because necessarily Moses. That's why they born up never prophet labani, born up never apostle labani. But hewa kufuna kwebani, kufuna kwetifu. Ngiyakutshela bakati, phuma kusasa uye kubo mfana. Ufubatshele ngaJesu wathi kodwa ufunze kuphi? Because uyathi mama ngifonela umuntu umfundisi uthi nini? Mfundisi vile bathi umfundisi. Ngithe uthi siyeka sinenhlangano ngabafundisi. Uthi bavile nayo. Kuthi yabhoma. Netinyamata nejathi isho mativi posha. Uthi basebahlala umhlangano. Hallelujah. Kodwa sinayinanza kanjani lento le? Wathi there is no other way around. Ngaphandle ukuthi siyibambe soyifaka kupheshe. Glory, uthi sikayifaka khetsha kabe seyondliwa ngithi. Abafiki umuntu akutshela basi. Uya ngoba yomnene of the day. Sine stamina check. Jesus. Netwe na overnight. Akaprofita abadala Isaiah nakathi. Bafathi labangisebe. Kwashula ngayo umshadweni ngoko. Jesus. Atawubamba imvosa yini? Bathi kuphela sibize ngegama lakho kuze kususwe ihlanzi phakathi kwabantu. Glory to Jesus. Safuna kuthandaza abasabona. Le mvakalo yokubuso liyashunyela ezizweni zonke andukube kufike kuphela. Lalela uKristu phela kuyayenda. Akunanzaba ukuthi ucash noma ucash. Kodwa khona ukuthi basalwane. Understand ukuthi ibiye kumnyama ibamba. Yabamba ngebantu bakho yakuvalele khona. Glory to Jesus. Yeah, basalwa yakubamba yathi uyisimile parade yakuvalele khona. Yathi wena ungafakazi ungasho lutho ngoba batabu takumona ufane nathi. Hayi Jesus. Loyo Israel. Noma uNkulunkulu sekakhuluma ukhona nova kokho kophethe sabani babekhuluma ngani kuhlangana ngabo ongathi wena ngokungathi kuhlangana ngabo ngendlela ustabho nakhona u-understand my feelings akho ngendlela ustabho nakhona u-understand ukuhlupheka kwakho. Understand ngendlela udelwe ngakhona. Understand impilo uyiphila. Understand lekhaya lakho. Kuthi ngcono mina mangihlupheka ngisekhaya lapha. Lalelani bazalwane, lalelani. Hallelujah. Uthando. Ngiyaphi nje? Genesis 49. Okwasifuza Genesis 49. Before sifuza ngabangani. Let's Bible uNkulunkulu. Hallelujah. Njengengonyama akhiphe ingonyama wayikhipha nga-Abraham. Le chapter number 8 if I'm not mistaken. No. Le chapter number angathi bo 18 19 khona polithi Abraham wafika isikhathi la athi uNkulunkulu sengifuna ukuqala umsebenzi lengikukhiphele wona
wathi lalela Abraham, first hamba phambi kwami ungenaqala. Yindaba khona ukukhuluma ukuthi Abraham uphumele ebaleni kuNkulunkulu wena without secret. Wathi qhubeka embi kwami ungenaqala. 2, after the second verse, it's 4 and 5, the verse number 5 wase uthi ngenxa yanoko ngiyakushintsha. Yebo le ngiyakhanawo angiyakheli ozalweni lwakini but ngiyayishintsha lento ngithi today usasi Abraham so Abraham. Hallelujah. Jesus. Then ubeka basana nto ngane ukuthi something lithi lesikhathi Jacob sekabalekele ikusise da Abraham from uNkulunkulu kwamkosa ukuthi abuye uNkulunkulu amvuse. Ngoba uyamfuna Israel. uNkulunkulu uyamzina Israel futhi akamzini kunoma ngamkuphi kodwa umzina lapho ehlangana naye khona. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. It's abuya kalama. Wathi makafika la. Wathi makafika lapha ufuna uhlangana na emfowabo. Lithi ebusuku le kwelise. Lithi wababa. Nengalusi. Hallelujah. Hallelujah. Lithi wababa. Lelo lemijangelo kodwa ngize ukuthi ngiyabulazisa kahle. Lelo lemijangelo kwamlanga lemijangelo ukuthi wase lo ngilosi yavuka imshintsha igama. Transformation. Yasimshintsha igama. Yathi usasiye Jacob. Kodwa so Israel. Lemvo lebe mele ifutuke le Abraham yavela labo mtukulu waBabraham seyaphila nguye Israel. Nguye lokwatheni ngonyama kuyatshela emkhosini leMjoseph uma itraining uma uya ku verse 49 lithi iBhayibheli. I mean chapter 49 umfunza I think 49 ulandzela chapter 50 woqina kuGenesis. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi sebamthengisile bakaMidiyani eGibhithe. Hallelujah. Sebambekile kuphelile maphupho ayiSrael seGibhithe. Kana abantu kuthi kudle kwabakani inkosi emsayibusisa lithi iBhayibheli kwafika indlela. Uyabona lesusa ungivile msuvile manje ngithithe mina imuva lakho. Limuva lakho kulala wena kanti into bekayikhuluma njani basaba. Limuva lakho ngawe lithi nakufika indlela. Lefika uJakob akasasithi Jakob angiIsrael angabongubela nakoLevi bakufika indlela ifika lendlela iyabagupha lithi leBhayibheli Joseph leso sikhathi izulu likhiphe nje la bekathafa kwekho yamise eParliamente lithi wasiya bemedela Farasi kamhla. Jesus. Kutabatali ba Hallelujah. lelo fika inhito yakho 49 verse 8 and 9. Lithi sebahleti kahle naFaro ngale Hallelujah. akusiwe eKhanani labakhona akusiwe la uNkulunkulu atshela Abraham ukuthi la Jesus wasuswe indlala yabakhomba leGibhithe nabafika uthi Faro Joseph kunabanake ngibukele okwangathi bahlakaniphile nabantu abathi imfuyo etinkomo ta. Jesus. Hallelujah. Hayi tselula lokaka basona kusibandla from glory Jesus. lokho samsele madloti Hallelujah. ngoba kukhuluma sigodlo sekumnya ngoba libanjiwe lafako lisusa from glory linamatheliswa pha lithi iBhayibheli nawo lifunza wathi naqedza kwendeka Israel sekamzala ngasabo. Hallelujah. Lithi wasubita abantu bakhe watoka kusisa nyakuthanda watoka kusisa lithi waqala ngaRubeni before ukusisa wamtshela amandla nebuthakathaka bakhe. Hallelujah. Wesha masomba kwabe kunamanasi ngathi ngaba
after loyo wavela Levi. After Levi wavela Juda. iBhayibheli lithi Juda wabasigcina kakhulu wavala indawo. Uyathi ukhala njani? Ngicela wena Juda wakataka. Good first point number 1. Uthi Leya ngiyabonga Nkosi ukuthi uqedile ehlupheka bami ngoba uphule impela. Kulo wesibili uphinze uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ukusheka kwami. Ngathi into lifana leyo nje. Usakhuluma naye. Ngicela ukunaka. Kulo wesithathu uthi sengiyabona ngene ukuthi indoda yami seyitawuyekela kungizonda ngeselo kwathi seyitawunamathela kimi ngoba ngimdalele abantwana labathathu. Ukhuluma naye. And the last baba mJuda lithi what? Ngamdumisa uNkulunkulu. Wasithi phethini yokwenda makhanda. Konke lokwakubekwa bolefuna ngoba bekathe kungaye. But ngafika kuJuda wathi ngamdumisa. That's why ngena futhi la 49 wehla. Ngamsho khona ku89. Listen Bible, not Juda. Moya nakhuluma kuye. Kuthi you are the lion. Hallelujah. When Proverbs asifundele ngesithandazi. Ndokhuluma lo 49. Genesis. Sitothandaza nasabana. Jesus. Ngifisa ukuthula konke. Nisuke lapha sabana. Bese yena ngizana Ejemani Juda bonakenu bayakukudumisa. Yes. Tithatakho uyawutibamba nenzamo. Yes. Emadvodzana eyihlo ayawukukhothamela. Yes. Juda ufanana neliwundlu lelibhubesi. Ndvodzana yakho. Usukile nyamataneni loyibulele wabiyela esikhundleni sakho. Waguqa walala njengelibhubesi nanjengelibhubesi kade. Ngubani nje lo mahle akuqala. Mulapha zalona libandla libelonga khona. Lelani bazalwane sesithandazo. Noma ngabe maningi kangakanani babandla. Kodwa inzalo yeNkulunkulu iyodwa. Hallelujah. Akwenza ukuthi igama lingaba kangakanani. Iyangqala lento levela kuJuda ngoba ivela direct basalwane exactly njengoba kuthiwe ingwenyamakazi yasendle. Hallelujah. Mawufunza kuIsaiah prophet uthi ngiyimlengele eIsrael. Uthi ngimethile igama leli lemandla. Uthi ke ngicela ukuthi phakathi kwenu ngibani longathinza Israel. Uthi ngibani lokwengenelela Israel. Uthi akekho yedwa ngoba mina njengaNkulunkulu lo mendile ngimendile. So today, Master, since you don't understand stuff. Yes. Hallelujah. I know for competitive analysis. But it's in advance they don't understand. I was on as many for. Pero nyakela kokopati. Ngutela mtusana monyo, ndio tukudao kuti babela. Ele kiko tena ni sasa na kushamana. Tendo manja kama apele. Hallelujah. Wangu mfemshane masaba. Kulukula kamvusa mnele. Umvuseka kama wow. What's land for your mandla on foot? Ikretsel bandla la kuluku. Noma selfiki. Hayi nda. Noma ngafe uthi siyabonga timfuthi sokulayika. Akusidona kodwa bu present but Israel. Jesus. Hallelujah. Lohlelive lekoyama yomtheka nje. So sifuna ukuthandazana namhlanje nabalethu. Kuthi ngiyavuma umnesiya ngaphandle, you know. Size Nkosi. Lengaphandle la siya khona kuningi khona. Lokunye kwento elithi ngenxa yetimo empilo yethu. Amen. Hallelujah. Ngasikhathi uyongena uyongena endlini kodwa nceka la wathi khona ukuthi mhlale ekhaya limiswa asekhaya kini.
Bananza konke konke kanceka badokushiya. Awukena malanga na ungena uyazi kumele ekhasi hayi. Konke njalo okukhona khona. Ngibani ongathenza Israel? Hallelujah. Amen. Labanye bethu basabona. Basebishadweni labafostele bamuka abantu abadodzana. Nawusuka la uyakhona. Mawufika. Sathabuya ukukhuluma kancane nokumbona wena. Wena boyfriend nokumbona. Uyawakhuluma kancane sathi wena umsebenzi wokupholema kahle. Wadlala thabo la nokumbona. Uma sakana sicela bafana lesekhulile. Ngakutshela khona akabona. Yabona umuntu abaningi wonke bathina wena baphahle. Hey bakazi. Hayi babakethu mina. Hayi basabona. Bantu bakethu badlala uNkulunkulu. Lisangileni kulethi counseling. Hallelujah. Jesus. Kodwa mina nje ngicela ukudeclare abantu bakethu ukuthi unamandla esimkhondayo. Jesus. Amenza abantu uphuma endumbeni but esimkhondayo. Yeah. Jesus. Esimkhondayo unamandla. You understand? You understand? You understand that as well? I'm a human being. You understand? I'm my feelings now. Ngiyeba ngadala ngivakasha. Lokho sithethe ukukhuluma sinjengokucabanga, sinjengokukhuluma, asinjengokuphula ithuba lokuphambi kwezofika sinoma kanjani. Ngiya understand, ngiyafila bazalwane bathi ufuna umuntu awudlathulise. Kunabantu osenikhala, sibasuze sikhona sokumnyama, sibakhawufule, sibadala egwaleni nemandla, bese bayama speak. Jesus. Hallelujah. Abantu sinamajabulisi kwadala soma kwathiwa mfana ngwababane mfana nojabhathi basaba uthi uNkulunkulu umtholela okwehliziyo yami. Hallelujah. Kasinatha umuva lakho nti basibelele mandla kuthulula phambili. Hallelujah. Jesus. Yena yedwa unganele. Yena yedwa unganele. Funa ungena naye. Ngena naye la. Ngena naye ekhiyako. Ngena naye ekhonweni. Ngena naye ekhumbe. Mighty warrior. Basabona uyiphe. Hayi la. Lithi waba zonke TV mesiyakhe. Wathi fosa odadoke esla. Jesus. Hallelujah. Sinima. Abaningi benimalo. Babakhomba meshiya bathi banye bangabatawu. Asibuyana. Ngoba Israel wakhiwa phakathi kwethu. Hallelujah. Jesus. Mishka de malamo. Siyema sipenzele boss khuluma ngosinceke yakho. Ilale. Mishka de malamo nasivuka sesiyavuka ngose noma ngayini nembathi ukuthi isandla sakho sethiko. Yeah. Jesus. Jesus. Ngefaith kuNkulunkulu lone bandla lowakha sibesa. Kala bandla sisuke kunethinya. Lokho abasaba ngathi lesine matiko ukuthi uyamisa ibandla noma kungasamiki mayibona because we are not just a church but abantu bathini sakwe phezulu kwesisekelo yinye into lekufuna iguquko. Hallelujah. Jesus. 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 Mighty one. Lokuthi wena kuthiwa ulebhathi kwaprofithwa mandulo. Lithi mina namuhla i-catch lofuna kuyo. Hallelujah. Amenza abantu bangakukele bantu labaqala bakulahla but kwaprofithwa ngawe. Inkosi bayathi ukuthi awubakhona. Amenza abantu abakade bakuthembise emabhilidi lamakhulu emhlabeni umshado lo successful kodwa bangaphumeleli bathi uNkulunkulu wethembe wena njengengwenya amakade. Hallelujah. Jesus. uNkulunkulu ufuna ukuthinta njengebhobo legwenya lota ungena wehle wenyuka bathi ayisekho letho asiyekele kodwa zikhona iyaphila le. Hallelujah. Jesus. Funa ukuthandaza. Funa ukuthandaza. Funa ukuthandaza. Qinisile funa ukuthandaza. Moya wami uzakutsho ukuthi funa ukuthandaza. Funa ukuthandaza na funa sikukhiphe kule catch sathi nakufake kuyo. Awunanzaba ukuthi bahlangene nawe bathi bathi sifuna ukukhipha kunetinto takho special. Jesus. Hallelujah. Hayi
ayipeni yami kodwa damo. Hallelujah. Singamakristu bethu latafuna kumbe isikhali athi Nkosi biya ngami nakuleti suku background yami emuva lami ngikhuluma tinto letiningi letingenda noma senifuna khona mina ngathi bazalwane kuye kwente mina akamanye usathane ehlala amaqoqa akukhumbula umndeni wakithi angibude ukuthi njengoba uyakhona kwentekani emndenini wakithi into lemsidako ukuthi ngiyamazi ukuthi umkhulu okhona kimi lokhona there is nothing bazalwane kufika insuku ekukhoneni bakho good. So it's about it doesn't also miss this kind. I know that sometimes now corner awufikanga kukahle utithuka sawufikile nje kuthi wafika njani now don't know. It's either abamshado noma kusemsebenzini nawo utithuka nje nawe sokho but then abona amandla akho but umoya unemandla okukhipha Jesus alikho elinye igama alikho elinye igama aliko elinye igama Siyabonga phela kuphephela. Siyabonga kwenyama yemndeni kaJuda. Siyabonga uNkulunkulu onamandla wonke. Kekho baba ufana nawe, kekho baba njengawe. Kuliqiniso baba ukuthi uma wena ngakithi ngibani lo mamelana nathi. Nanamhla baba sondela kuwe egameni nasengadini yaJesu Kristu waseNazaretha. Sihole baba ngamandla akho, sihole baba ngengadi yakho, sihole baba ngoqobo lwakho olunamandla wonke egameni nasengadini yaJesu Kristu waseNazaretha. Nanga baba Israyeli wakho letha kuwe, phinda baba uphakame baba kuNkulunkulu, phinda baba uthathe amandla wonke esandla sakho sinamathele phezulu kwakhe ngegama nangengadi yaJesu Kristu waseNazaretha. Phakama Nkosi wenamandla, phakama uNkulunkulu omusa, phakama uNkulunkulu luphakeme kakhulu, phakama sonini nanini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phunyuka baba wathi namandla wonke libandla lakho namuhla tuwekheje izitha ngegama nangengadi yaJesu Kristu waseNazaretha.
sethembe wena baba uthona amandla wonke nguwe wedwa uNkulunkulu onemandla ukusiphulukisa baba kwemandla esitha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha nanamhla baba maketane esitha yazabuka nanamhla baba uthona amandla wonke maketane sathane baba uthona amandla wonke ayazabuka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bonke baba boshiwe baba ngemandla esitha baba uthona amandla wonke bayakhuluka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bongcwele bakho baba mabethe namathela baba phezu kwebandla lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha kusebe manje naphakade ibandla lonke lithi